hello everyone. Krum Jerry mayam take the kite and a layer oceano. Rang handy video gumada Queen relief cam chat laga mating togi video with the kite hagache. Alona Koshu, Karam Karamapam the Yosu Hybedo, Adugumba Yohaning Mapam layer, the Makada Hybiramo organization, a Malaga to when the table is no by no P Manabi man be Mokiki Wakan Manaba Punjalaga, a Koshu individually to where I go hire a Canara Tozabane, Sisi the Kunatobas Urakan, and she be doing a mating bambir Pam to me away the Mokuita. Thank you very much, Adubu. Thoina donation chat pakotpado adude khoi chachade aduna akoi se matik chu chadi chadri bako mai di senthok lambi phasana leibado adu mak bok natabanina khoi gi mathangi visit to se kamai to doino khotoino khana bakanda ai shumai to banina ai gi sigi video se thagalaga video se dei phangako paisa do aduduna chalasi ko kain ga hainaraga leibane aduna aina sigi video se semakpane aduna irang marakta aina video se me khotle sumaina mai gi irang marak se ke ba khotpa na mai tu teiba khotpa na Ma'am, where we gonna hide this? The gift of a sale, and I really film the Tatas are doing Heidi. I Iman of Iman, but don't know what Mamma found with the pocket money, but I'm a power not deba. Adogi Handaki, Sinasi, Oidoine, Adogi, where we betoga no, dona, ma'am, video set Hojarage. Post spectrum marks kumba dullness kumba dark spots some of the pigmentations kumba sigumba myam gi skin problems kumba se ko Indian skin dana ayamba thokalle ado shigi sikaram kanda phado no har kanda vitamin C yaw ingredients kumba se ko ne season na kanda UV rays some of the pollution na thohali ba ko gi skin dullness se vitamin C na dum control to yaye ko ne am to ina chang na phajana season na ga di ko gi skin gi dark spots kumba do reduce to kani haide ko skin se brighten to kani ado anti-aging properties se yaw ne masagi oina sigi Garnier bright complex vitamin C serum se sigi se yaw से 30x vitamin C ने सी सीजन हरकाना खोगी स्किन दे इंप्रूवमेंट लाइब से जस्ट 3 days तुम नोटिस तो वंगम में Garnier के bright complex vitamin C serum से use to drikanda आई माइड pigmentations लाइबा अदगी dark spots लाइबा मैं हम दो उच्चरम गे सी से acne को मैं हम तो उखी बगी ने so first time मैंने use to बकांदा सी serum से super lightweight ओए अदुगा easily blend तो बया है water like texture की type ता अदुगा मास है आई कोई की skin types लो इन्हें मकता तुम use to बया बा because मांगो the yours natural ingredients like Yuzu lemons and bagwood green signs sulfate अमदी paraben से याव दे Season ariba vitamin C effective or oil they have the line test over ya ka iodine solution ama lauraga ki sida khoina vitamin C serum do adu ki drops khara lauraga hap toine ba adu ge khoina nga hack otoine ola kan sida magi color do change tor ka doine hide neutralize tor ka doine ba na khoi ki vitamin C serum do tum test over ya gani dropper yarak pani ne season ba kan yam comfortable oye adu ga ma se khoina taiba kan drops lo bi rani Aduga, I coin a sigi serum se kai haigani day and night at the use to and we can follow it up with moisturizer and a sunscreen. Garnier ki packaging se makal mari de labane ado ingon de lay sibudi ahum ne 7 ml thamalai adagi 15 ml 30 ml aduga 50 ml so labane 7 ml sina 129 pa 15 sina 225 pa 30 ml na 449 pa aduga 50 ml do aduga 875 pa dal oibo oi agi skin se hana layer ma film du dagi khara dum improvement la pagi type the oil buka aduna hoi I go in personally I really like this serum se try to nagadi use to nagadi I magi description the link ta do hapchuram ge dum check out to bio mashi video se saja lo share ge bye bye aduga mayam take the guide na soi da nam da like yo aduga I khoi site ge su mayam da haining badi senjam khunau do adu dam da chat bio haidi relief cam oina phasana like mo khoi gi mafam do yamna phibam songa le hobani na I am chat haninge ba no khoi do matenga pang haninge adune ado I mashi video se saja lo share ge mayam bye and I love you all. Stay safe.